Prvý ples je valc. Zahvaljujem prvoj grupi i pozivam drugu grupu. Heat 2. Thank you. Pozivam i treću grupu.
Od 24 para koja su na podijumu, oni plešu za 14 različitih država. 24 couples are dancing for 14 different countries. We have one couple from Austria. Imamo jedan par iz Austrije. Jedan par iz Belorusije, one couple from Belarus. Jedan par iz Bugarske, one couple from Bulgaria. Jedan par iz Danske, one couple from Denmark. Jedan par iz Estonije, one couple from Estonia. Tri para iz Mađarske, three couples from Hungary. Tri para iz Italije, three couples from Italy. Dva para iz Poljske, two couples from Poland. Jedan par iz Rumunije, one couple from Romania. Četiri para iz Rusije, four couples from Russian Federation. Dva para iz Slovačke, two couples from Slovakia. Dva para iz Slovenije, two couples from Slovenia. Jedan par iz Španije, one couple from Spain. I jedan par iz Srbije, one couple from Serbia.
Zahvaljujem se parovima i sada smo stigli do WDSF takmičenja u kategoriji Juniori 2 koji plešu otvoreni program u latino plesanju. We now proceed to the WPS